салом бинандагони гиромӣ, ин барнома иттилоъоти ахбор аст ки аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. дар замони муосир технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар рушди соҳаҳои гуногун нақши муассир дошта, истифодаи бошууронаи он дар ташаккули афкори ҷомеа мусоидат менамояд. бахусус дар даврае ки хавфхатар ва таҳдидҳои глобалӣ аз ҷумла гурӯҳҳои террористиву ифротгаро ки тариқи шабакаи байналмилалии интернет ҷавонони ноогоҳро ҳадаф қарор медиҳанд, бояд интернет мақсаднок ва ҳамчун манбаи иттилоотиву донишомӯзӣ истифода карда шавад. шарҳи ҳамкорони мо. раванди бо суръати ҷаҳонишавӣ ва инқилоби иттилоотӣ солҳои охир ки ба рушди бесобиқаи шабакаҳои иттилоотии фаромарзӣ ва пайдоиши интернет вобастагӣ дорад, боиси хароб шудани фазои фарҳангӣ ва арзишҳои анъанавии кишварҳо ва халқҳои гуногун гардидааст. Технологияҳои нави иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар баробари таъсири манфӣ инчунин дар рушди тамоми соҳаҳо, ташаккули иқтисоди рақамӣ ва дигар самтҳои ҳаёти ҷомеа нақши муассир дорад. Бо вуҷуди ин, барои пешгирӣ аз таъсири бади шабакаи байналмилалии интернет ки дар баъзе мавридҳо воситаи асосӣ барои ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоиву террористӣ маҳсуб ёфта, бо ин роҳ дар шуъури бархе аз ҷавонони ноогоҳ ҳадафҳои муғризонаи хешро ҷой мекунанд, амалӣ намудани тадбирҳои муҳиму саривақтӣ ба манфиат хоҳад буд. имрӯз бояд ба назар гирифт ки проблемаҳои онлайн дар ҷаҳон, проблемаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҷаҳон рӯз аз рӯз зиёд шуда истода. таъсири ин шабакаҳо ба афкори умуми ҷаҳонӣ, таъсири ин шабакаҳо ба шуъури ҷамъиятӣ ва ба психологияи ҷамъиятӣ рӯз аз рӯз меафзояд. бинобар ин дар раванди чунин шакл гирифтани раванди шуъури инсоният моро зарур аст ки бо зиреҳи ақл ва истеҳкоми рӯҳ афкори худро аз ҳар гуна балою офатҳои гӯем иттилоотӣ нигоҳ дорем. ҳамин ҳодисаҳое ки имрӯз мо мегӯем онро бо ҷанги иттилоотӣ ва гегемонияи иттилоотӣ маънидод мекунем, бозгӯи он ҳастанд ки дар ҳамин ҷараён афкори инсоният ба тарафи рушд ҳаракат мекунад ва ҳам ба тарафи буҳрон рафтанаш мумкин аст. ва тарафи мусбии он ки имрӯз интернет кори инсонията осон карда истодааст, миллионҳо маротиба кори инсон осонтар шуда истодааст ва дар маънии дигар метавонад ки он ба осебпазирии тафаккури иҷтимоӣ орад. ҷавонони хушмандро зарур аст ки ҳамин дастоварди бузурги инсоният ки бо номи интернети оламшумул машҳур аст, онро барои манфиати ақлонӣ, барои манфиатҳои онро ҳамчун ғизои ақл қабул кунанд, ғизои маънавӣ, бояд бар он кӯшиши худро сарф кунанд ки ҳамин дастовард барои беҳтар кардани зиндагии онҳо хизмат кунад. барои таъмини амнияти иттилоотӣ ташаккули маърифати ҷомеа ва афкори ҷамъиятӣ шарти муҳиму аввалиндараҷа ба ҳисоб рафта, дар ин самт баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносиву худогоҳии насли имрӯзу фардо ба мақсад мувофиқ аст. дар шароити феълӣ бо мақсади эмин нигоҳ доштани тамоми қишрҳои ҷомеа аз ҳадафҳои нопоки гурӯҳҳои бадхоҳу иртиҷоӣ ки технологияи нави иттилоотиву коммуникатсиониро ҳамчун омилҳои таъсиррасон ба афкори ҷомеа қарор доданд, тадбирҳои муҳим амалӣ гардида роҳу усулҳои истифодаи дуруст ва бо манфиати шабакаи байналмилалии интернет тариқи мулоқоту вохӯриҳо ба насли ҷавони мамлакат фаҳмонида мешавад. идомаи ахбор. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуд ки ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони илм фуруғи маърифат гузаронида шавад. оид ба аҳамияти озмуни мазкур ҳамкорони мо гузориш омода намуданд. ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гузарондани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ки дар самти илмҳои дақиқ гузаронда мешавад, барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани ин илмҳо замина мегузорад. пешрафти устувори иқтисодӣ ва рушди истеҳсолот аз омӯзиши амиқ ва рушди илмҳои дақиқ ва техникӣ вобастагии зич дорад. оё имрӯз барои рушд додани илмҳои дақиқ ва омӯзиши онҳо дар муассисаҳои таълимӣ мушкилиҳо вуҷуд доранд? дар мактабҳои олӣ китобҳои дарсӣ ҳастанд, лекин дар онҳо фақат аз рӯи як самт омода карда ҳастанд.
فقط همین حل یکم مثال مسئله لیکن در آنها کم گفته شده است که مثال میگیم همین فونکسیون یا که همین مدل های متمتیکی در کجا استفاده می شود. برای شوق و رغبت دانشجویان با آموزش فن‌های دقیق باید در تمام دستورها، کتاب‌های درسی و موادهای تعلیمی که به همین سمت روانه کرده شده است باید علاقه‌مندی هر یک موضوع یا فن به ساحه‌های علاقه خودی خلق، مثلا میگیم به استحصالات، به ساحه‌های طب، به ساحه‌های کشاورزی و دیگر ساحه‌ها باید علاقه‌مند کرده شود تا اینکه دانشجو در وقت مطالعه کتاب حس نبود که هر کمی فونکسیون که مدل های متمتیکی در کجا استفاده می شود. در برابر اعلان 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف 2020-2040 به راه ماندن آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت نیز سری وقتی بوده دارای اهمیت و منفعت تام در آموزش و رشد علم های دقیق می باشد. در پیام این ساله شما قرار گردید که امروز در جمهوری تاجیکستان مقدار ذخیره های طبیعی به نهایت زیادند. اگر شما از سیستم داوری مندلیف نگاه کنید 118 المنت شیمیایی در ترکیب سیستم داوری موجود است، لیکن 92 تای آنها در شکل طبیعی در ما وا میخورند، لیکن متاسفانه همه آنها کارکرد نمیشوند و در پیام پیشوای معظم ملت آورده شد که 27% ذخیره های طبیعی استفاده میشوند و 73% دیگر یعنی آنها حالا کارکرد نشده است. بنابراین توسط داده شد که باید که همین ساحه رشد و رواج یابد، رونق یابد تا اینکه ترقیات اقتصادی مملکت باز هم خوبتر و بهتر به راه مانده شود. با باوری میتوان گفت که تنها متخصصان صاحب کسب داننده علم‌های دقیق و ریاضی با فعالیت با ثمر خود میتوانند سطح استحصالات را بلند بردارند و پیشرفت اقتصادیات مملکت را تامین سازند. زلفیه رحیمزاده، مهروز جمعه، فیروز موسی، اخبار. در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب از اهل علم و معرفت و خوانندگان نیز از شهر باختر فعالانه اشتراک نموده اکثرا جایهای افتخاری را سزاوار گردیدند. گزارش همکاران ما از شهر باختر در این خصوص. شریفزاده محمود خواننده صنف دهم لیسه دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو سال دوم است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت فعالانه نموده شرف لیسه و ولایت ختلان را در کشور بلند برداشت. امسال با مطالعه بیش از 430 عدد ادبیات بدیعی مهارت خود را دوباره در آزمون مذکور نشان داده از خود با فعالناکی زیاد درک داد. ما در این آزمون اشتراک فعال نداشتیم. من مینداری خود را پیش از همه به اساس صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امید رحمان میرسانم که همینطور آزمون ها تشکیل کردم و ما در این آزمون ها شرکت می‌ورزیم و وقتی قیمت خود را بیهوده صرف نکرده به کتابخانه رفته کتاب‌های گذشتگان خود را مطالعه می‌نماییم. طور راهبر لیسه اطلاعات شریفزاده محمود همچنین در المپیادهای فنی همساله اشتراک نموده سزاوار جایهای افتخاری می‌گردد. با مقصد قدرشناسی چنین جوانان بالیاقت در دایره درس کشاد به شریفزاده محمود سپاسنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان را قدردانی نمودند. آموزگاران لیسه مذکور با تفاخر زیاد از چنین جوانان اظهار امیدواری نموده گفتند چون سال گذشته 2 نفر در آزمون اشتراک کرده بودند. امسال با ضربمندی بیشمار در دور نوبتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بیش از 34 نفر تعلیم گیرندگان لیسه دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو شرکت خواهند کرد. خدمت به وطن، تحکیم استقلالیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه هر یک شهروند بوده. خدمت در صف قواهای مسلح برای جوانان مکتب مردانگی است. بخشیده به روز تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهری توس ولایت ختلان چورابینی‌های سیاسی فرهنگی برگزار کرده شد. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. در دایره برگزاری چورابینی‌ها بخشیده به 28مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهر توس چورابینی با شکوه ایدانه برگزار گردید. در این چورابینی جوانان، پیران روزگار دیده و جنگاوران بشردوست از همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جمع آمده محافظان وطن را به این روز پرسعادت مبارکباد نمودند. تاکید گردید که تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گواه موجودیت دولت مستقل محسوب یافته تأسیسیابی آن به زمان راست آمد که هنوز در کشور ما ناآرامی‌ها حکم فرما بود. سپس در کاخ فرهنگ ناحیه چورابینی تنتنوی دایر گردیده در آن از همه قشرهای جامعه اشتراک نمودند.
дар оғоз масъулин ва сохторҳои қудратӣ аз дастгириҳои давлату ҳукумати кишвар нисбат ба беҳтар намудани шароити хизмату фаъолияти афсарону сарбозон давоми 28 сол изҳори назар карданд. зимни суханронӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ёдовар аз он гардид ки қувваҳои мусаллаҳи кишвар тӯли 28 соли фаъолият дар таҳкими сулҳу субот ва оромии мамлакат нақши аввалин дараҷа доранд. хушбахтона имрӯз артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама мушкилотҳоро паси сар намуда ба як нерӯи пурқувват дар ҳимояи марзу бум табдил ёфтааст. гуфтан ба маврид аст ки сол то сол шароит дар ҷузъу томҳои вазорати мудофиа беҳтар гашта, сафи ихтиёриён ҳам аз ҳисоби ҷавонон ба артиши мамлакат зиёд гардидааст. дар ин чорабинии идона як қатор афсарон ва кормандони сохторҳои низомии ноҳия ки дар таъмини волояти қонун, раванди ислоҳоти соҳа, амнiyatu суботи давлат ва корҳои фаҳмондадиҳию баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби ҷавонон саҳм гузоштаанд, бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотирмон сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон бо истифода аз фурсати муносиб ба собиқадорони ҷангу меҳнат, нафароне ки мунтазам дар ҳамкорӣ аз ҳолати қушунҳои ҳарбӣ ва будубоши сарбозон хабаргирӣ меоянд ва ба сарбозони фаъол ки дар ҷараёни хизмат фаъолияти намунавӣ доранд қадрдонӣ гардиданд. барномаи маърифатие ки тараннумгари арзишҳои миллӣ, гиромӣ доштани марзу бум, адои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва аз дигар паҳлӯҳои ватандорӣ иборат буд, анҷомбахши чорабинии идонаи артиши миллӣ дар ноҳияи шаҳри Туз гардид. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, ғаладонагиҳое ки дар тирамоҳ кишт карда шудаанд, мувофиқи тавсияи мутахассисони соҳа бояд ин шабу рӯз ғизо дода шаванд. ба ақидаи мутахассисон ғизодиҳӣ аслан субҳи барвақт ва ё бегоҳ гузаронида шавад. мавзӯро ҳамкорони мо идома медиҳанд. мутахассисон ин шабу рӯзро ғизодиҳии ғаладонагиҳое ки дар тирамоҳ кишт карда шуда буданд сари вақти арзёбӣ мекунанд. ғизодиҳӣ аслан субҳи барвақт ё бегоҳ бояд гузаронида шавад, зеро дар ин вақт дар замин нами бештар аст ва ин ҳолат мусоидат мекунад ки нурӣ зуд ба маҳлул мубаддал гардад. агар ғизодиҳӣ дар нисфи рӯзӣ анҷом дода шавад, бештари элементҳои зарурӣ бухор мегардад. ғизодиҳиро ҳама вақт бегоҳ баъди фурӯй рафтани офтоб сар мекунанд. ба маҳлул мубаддал шудани ғизо дар хоб осонтар мешаваду ва дастрасии онҳо дар зироат боз бештар мешавад. олимони институти хокшиносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон собит намуданд ки дар давраи панҷазанӣ ва найчаронӣ талаботи зироат ба нурӣ бештар мегардад. аз ин лиҳоз вобаста ба иқлим ва шароити парвариш ғизодиҳӣ бояд гузаронида шавад. ҳамон гандумое ки дар тирамо корида шудаастанду дар шароити замину обӣ ана ҳозир дар давраи панҷазанӣ ҳастанд ба миқдори то 200 килограмм карбамид дар давраи панҷазанӣ ва дар давраи найчаронӣ бошад бо 150 килограмм селитри аммиакӣ истифода бурда лозим аст ки то зиёда аз 50 центнер ҳосила гирифта мед. мутахассисон дар асоси таҷрибаҳои илмию амалии ғизодиҳиро яке аз талаботи асосӣ барои гирифтани ҳосили баланду босифат арзёбӣ мекунанд. аз ин лиҳоз вобаста ба давраи нашъунамо бояд нурӣ дода шавад. агротехникаи парвариши навъҳои ватаниро агар мо дуруст риоя кунем, ба ҳар як гектари он мана 150-200 килограмм нуриҳои карбамид мо истифода барем, баъдан бо дар айни найчаронӣ бо 150-200 килограмм селитра пошем, имконпазир аст ки то 50 центнер ҳосил ба даст орем. барои баландбардоштани ҳосилнокӣ дар давраи нашъунамои зироат ба 1 гектар замин тақрибан 180 килограмм нуриҳои нитрогенӣ ворид кардан лозим аст. нуриҳои нитрогендор ва калидор назар ба дигар нуриҳо дар об беҳтар ҳал шуда барои таъмини нашъунамои хуби зироати кишоварзӣ ва гирифтани ҳосили баланд мусоидат мекунад. дар ноҳияи Рашт фаъолияти 9 пойгоҳи обкашӣ ва чоҳҳои амудии ноҳияро 17 адад агрегат ва насосҳои обкашӣ ба низом медарорад. тавассути иншооти мазкур дар мавсими обёрӣ 313 гектар заминҳои киштшаванда бо оби полезӣ таъмин карда мешавад. эдигули маҳмуд аз ноҳияи Рашт гузориш медиҳад.
فعالیت با نظام 9 عدد پایگاه‌های آبکشی و چاه‌های عمودی حدود ناحیه رشت را اساساً 17 عدد اگریگات و ناسازهای آبکشی به نظام می‌دارد تا در موسم آبیاری 313 گکتار زمین‌های کشاونده با آب تامین کرده شوند. زیرا طلبات آن از روی حساب پیشکی متخصصان ساحه بیش از 8 میلیون کوب آب را تشکیل می‌کند. پایگاه آبکشی 40 سالگی تاجیکستان اساساً برای تامین 60 گکتار زمین‌های حدود جماعت‌های دهاتی به نام باقی رحیم‌زاده پیش بینی شده. تا همین دوره کارگران کارهای تعمیر و برقرارسازی را انجام دادند تا میدان زراعت‌های 37 خواجگی دهقانی با آب پوره تامین کرده شوند. باید که از حساب این نهرها 1100 گکتار و از حساب پایگاه آبکشی 313 گکتار با آب فلزی باید تامین نماید. این حال 9 پایگاه آبکشی موجود که 6 تاش از تعمیر برآورده شده و 3 تای دیگرش در حالت تعمیر رفته ایستاده است. پایگاه آبکشی 50 سالگی تاجیکستان جماعت دهات نفتی، گنبریان جماعت دهات قلعه سرخ و فرودگاه جماعت دهات به نام نصرت‌الله محسوم در ساحل دریای سرخاب جایگیر بوده. همه ساله با کم شدن مجرای دریا ضرورت نصب قبرهای علاوگی پیش می آید تا فعالیت با نظام انشاءات آبرسانی پوره تامین کرده شود. در برابر این بر اثر کارخوردشوی تجهیزات‌ها 3 عدد پایگاه آبکشی از کار برآمده ضرورت از نو برقرار کردن آن پیش آمده است تا بدین وسیله فعالیت با نظام انشاءات آبرسانی تامین کرده شود. پایگاه آبکشی 50 سالگی تاجیکستان ناحیه رشت ماه ایول سال 1985 بنیاد شده. انشاءات از 6 اگریگات عبارت می باشد که سالهای قبلی زیاده 309 گکتار میدان باغ و کشت‌های زراعت‌های حدود جماعت‌های دهاتی نفتی با آب تامین نماید. زیرا پایگاه محض به خاطر رشد ساحه باغداری و کارتوشکاکاری این محل بنیاد شده است. از این کارگران و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و رهبران خواجگی‌های دهقانی ناحیه رشت را ضرور است که با درک مسئولیت همکاری نموده کارهای تعمیر و برقرارسازی پایگاه‌های آبکشی و دیگر شبکه‌های آبرسانی سری وقت انجام داده شوند تا در موسم آبیاری مشکلی ایجاد نشود. ایدگل محمود، دودرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در ناحیه جیهون برای سری وقت آغاز و در مهلت خوب اگرتکنیکی به انجام رسیدن معرکه کشت بهاری از جانب خواجگی‌های دهات ناحیه و مرکز خدمترسانی تکنیکی، تکنیک و تجهیزات کشاورزی برای سنجش متخصصان ساحه به خط تیار گذاشته شد. ادامه موضوع در گزارش عبدالرزاق عزیز و زبیدالله قادر. در همایش مکانیزاتورهای ناحیه جیهون همه نمود تکنیک‌های کشاورزی به خط تیار گذاشته شده مورد معاینه تکنیکی متخصصان بازرسی نظارت دولتی تکنیکی ولایت ختلان قرار گرفتند. تکنیک اساسی رشد کشاورزی محسوب یافته پیشه دهقانی را آسان و حاصلناکی زراعت را بلند می‌بردارد. از همین خاطر مسئولین بخش کشاورزی در ناحیه جیهون در نزد خود هدف گذاشتند که بابت تا چه اندازه آماده بودن تکنیک‌ها به موسم کشت و کار بهاری معلومات بگیرند. همگی 546 تا تکنیک کشاورزی وجود دارد که از اینها 345 تاش بین قطاری و 325 تاش نقلیاتی می باشد. در حدود جماعت دهات قمسنگی امروز 25 تا مکانیزاتور که در اینجا دعوت کردیم از زمین 10 تا تخم پوشکایی که برای کشتی پخته است. ما این سال در نقشه 736 گکتار نقشه پخته داریم. ما همه جانب این تخم پوشکا را تیار کردیم که بعد روزهای نزدیک کشتی به انجام رسانیم. در پیشرفت استحصالات نقش تکنیک‌ها اساسی دانسته می شود. تنها در استحصال محصولات پخته قریب 10 نمود تکنیک‌های گوناگون تمغه ضرور است. سال روان در کشت تیرمایی زراعت‌های کشاورزی در میدان زیاده از 8288 گکتار کشت زراعت‌های کشاورزی گذراندند و به نقشه گرفتیم که سال جاری در میدان 7440 گکتار کشت یکی از زراعت‌های استراتژی مملکت
пахта гузаронда дар самти санъатикунонӣ мамлакат саҳми худро гузорем. кишоварзони ҷамоати деҳоти панҷам низ баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ чхеле ки мебинед омодагӣ диданд ва дар ин намоиши техникаҳои кишоварзӣ низ саҳми деҳқонони ҷамоати деҳоти панҷ низ ҳаст ва инҷоз дар ҳамин қатори техникаҳое ки омода шуда ҳастанд кишоварзони ҷамоати деҳоти панҷ низ дар ин хат бо омодагии хуб тайёранд ва мувофиқи дурнамои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки имсол деҳқонони ҷамоати деҳоти панҷи ноҳияи ҷайҳун дар масоҳати 793 гектар кишти пахта мегзаронанд. ҳамчунин дар намоиши техникаҳои кишоварзӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг техникаҳои нав ба маъраз гузошта шуданд. тавре изҳор доштанд корхонаи мазкур дар давраи соҳибистиқлолии кишвар ба кор шурӯъ карда ҳадаф аз он таъмин кардани хоҷагидорон бо техникаҳои гуногун мебошад. корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг дар давоми фаъолияти аз соли 2008 то имрӯз хизматрасонӣ намудааст ки аз ҷумлаи инҳо 40 адад техник тракторҳо ва 68 адад воситаҳои мошинолотҳо мебошанд. маркази хизматрасонии мо аз ҳар намуди техникаҳо ворид шудааст ки хоҷагиҳои деҳқонӣ метавонанд ба тариқи иҷораи молиявӣ техникаҳоро аз мо дастрас намоянд. масъулин омодагии техникаҳоро аз назар гузаронида бо механизаторҳо суҳбати озод анҷом доданд. аз ҷумла зикр гардид ки дар бисёр хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи ҷайҳун бо истифода аз даромади софи иқтисодӣ тракторҳои гуногун харидорӣ карда шуданд. механизаторҳо дар давраи киштукори баҳорӣ имкон доранд ба хоҷагиҳое ки ба техника ниёз доранд кӯмак расонанд ва бар ивази меҳнати ҳалол рӯзгори осударо соҳиб гарданд. ҳадафи кишоварзони ноҳияи ҷайҳун он аст ки баъд аз истиқболи ҷашни рӯзи модар кишти муташаккилонаи пахтаро оғоз карда дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин ба анҷом расонанд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.